Hello guys, just now we are talking about the pharmacy in Rwanda. Make subscribe ku muntu utarakora subscribe kuri Lokala Comedy iwana kugira ngo ibiganiro byose bitazajya bigucika. Ubu noneho wakibaza ngo iyo muri Lokala Comedy twatumiye nde? Turi kumwe n'umutumirwa bakaba mwita Junior Gitiwimana papa umusaza mu gasobanuye uvuga rikaba kabisa umusore umugabo w'ibigango ewana kabisa. Ku bantu rero batari bamuzi uyu nguyu wamwita Junior, murabibona rwose arazwi cyane, n'umugabo ukunda kwisekera kandi nk'uko ajya bigaragara avuga ati ngiye ndi umugabo wubatse kofi, ndi umugabo wakoze ibigwi, ati ngiyewe ndi sogokuru wagasobanuye. Murabibona rwose ni ikigabo cy'ibigango rwose aya ngo cyarateruye. Ntago ari umusore rero, ni umugabo urabona ko afite n'umwana. Uyu rero akaba avuka mu bana batatu aribo Yanga, murabizi ejo bundi yaritabye Imana. Imana imuhiruko idashira. Akaba avuka Robert Sankara n'uyu ariwe Junior. Ni umusore rero ukunda ibintu bijyanye na entertainment cyane mu Rwanda. Murabizi ko uyu mugabo ariwe Fasha Chris Easy, umusore nawe tugiye kugarukaho mu kanya tukamenya ese ni ibiki bimuranga, ese abaye hati, ese ni muntu ki. Tugiye kujya tuganira tumenye tuganire kuri abo bahanzi. Mubwiye ati bimeze gute, tuzanire uyu muhanzi tumuvugeho, ese ni ibiki bimuranga. Uyu musore rero akunda kuba yibereye aganira n'inshuti ze, ibyo ngibyo kuba yinywera akantu.